Hallo, is mis Abigail. Sin tresio hami genu tosioch tosioch hier na nolake aunen style. Eis kimmer ni sef heen lehiid. Ma hau forsnoch gelior eis gyfel panettone ac y fyracal is jai na nolake sio in recipe youth. Sio in milkshake aran chocolate ac le agus custard vanilla. Hai bla, shesker agus giroch mar hug aan een bolde. Gjorde mi een art een panettone aking aan een sluisigen. Gemaakt tanne. She panettone chocolate ha misje klekker genu. Giroch salju gewal mi gemaakt jail chocolate. Ha mi nisje tol ritbak gas slice. Ha fusakim ha shi swenige milkshake. Ach is jij zo iaching, ha fusakum kan hoor dat uit. Het zinnenisch is jech, zie dat maar zin. Is niet zo'n neuwe te riest. Averkel veilig aving het zien van een panettone. Ze dooi maar zo zie dat klekker panettone se meer haar akker te raken als een hui. Hij moest minken of me heen sluisje zo, zie dat lekker op een thee. Sin een slice in jurre gesteach ar an treisir, ha mi dul hóiseach ar an custard in is. Son an custard aking a chudi chéle, ha bóneachum, tít sin isteach ar an bhúbaching, agus bar, ha mis muincha go chula milkshake ma a féimige bar. Agus stial buck vanilla. Sin blas snook ar an custard aking. Ha céhar uien cúideach go dolisteach an san recipe a seo. Ha mi ar bhí forstu noch an dropteach a mi ar brísech slikke haast me wikste acum. Meski mi an custard acin mi chéle, gus an brísne uien eis go mi chula cael ar a viscachach ma. Chan je custard avis joch a ha seo idir, sé custard a chlech go an a milkshake, giroch mar seo, or ha sin giori go mi an lofacing boek le custard. Maar hier ha na aardig los een goeien. Ha nus da bria boeien. In ritme jere gaat al sterk aan custard akem ha suiker down agus suiker avestjoch. Zo nis. Als je een kwart gleva, mi glee holletjes een custard aking in de ho. Hang custard jishler son een geur uurker een panettone. Bhí an panettone is suach an art an custard as an aving. Bhí seo chomh-blaasta. Ha díoch rit acum a chuirise milkshake seo ma stéide isteach an an aving. Ha barach chocolate acum díoch ar son bhualach. Ha muscachach je chocolate geal acum agus cúideach chocolate doracha. Ach chanéim tú seo chuiris ma na chrú giúri. Cúideach ha mi dul chuir raisins rísc. Ha mi héin gemaat jail ar raisins a ha mi tesin go bhfuil tóir daine nach chuil. Son bak an crunchach a ríis ha mi dul chuir siúcar demerara díoch ar a bhualach. Agus féime tú seo a ríis. Ha díoch a déanú jiffer mór agus sé díoch chuirte gin chó bak a hán. Bhí seo chum má le bar, ha mi cuat a rurte sé hín amach san aving. Heid seo inis is deach an aving ar son 45 minút. Nus sé milkshake cearsta ha seo is féim mi pís iaching mi hín. A sinna a kwat. Scanneal a mi chótóric leis. A mi dul chuir ritbag bádís a gútach tú eis crím cúideach a chuiris ma hau giúri. Hau fíking an chocolate thar leach a mi giúri pís le sin go deireadh. Har sin blá is go mlíonach le faraching in sescaroch. Féimi sibh seo iaching ag an haid.